Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jingya kini ka kam Presiden hapo ka party ka Election Commission of India. Hadirin bakal bishar banya bin pa bin. Kalapan scam ya uba Adelbert Nongrum kumu Presiden Jong ka Khon Hinyotrep National Awakening Movement. Bada kajo ka por kala kantany. Ban ay jing ito iya ka jingyay kam jong uba pendap bor thiaw saibon. Ba udang day kumu Presiden Jong kani ka sengsan perthay. Balapan ka haus nem 8,000 da ka sengki samla puli. Balatip kum ka Khasi Students Union. Hapo ka jingyalam jong uba Paul Lingdo kumu Presiden. Shwa ba ka jela Meghalaya kan late siya ka election jong ka ying dorbar thaw ayn. Kabalalong haus nem 8,000 lai. Habaya keren mat kilat patay kubor kanong say ayn. Kakong gardinya chalam harengkat kajingidan langjong UMLA kani ka party uba Adelbert Nongrum kalamahamru ya uba pendap bor thiaw saibon ba umday syu nang ni syakaman bandangkam lengba kilat pathay kubor ba udang day u Presiden Jong ka Khon Hinyotrep National Awakening Movement ya kabala kentat ru ban ajing ito da ke Election Commission bat kumju ru de ka yeng bishar Meghalaya High Court. Lawyer present ka case jong ikong Gadinya. Shulai? Salam. Oh, salam. Sorry. No. Ikong Gadinya. Salam. Represent the case kajun. Mo fly yasong ka briefing ka ba lakan siya ka status jong kanam. Tingi dalang record ro ni ka full team jong ka CC. New members jong ka office jong ka kanam. Ya, miwan kanam siya pi kanam ni open ai ka jing siya. Mari sutu ba hagjiya ganti. Kanam matala jan arpus na ngim parsimala urpois ka thong amar ki pun ba ki internal dispute de ba por ba hai ka kanam hadu mata ti nginge scam ru ba kani kanong ko ba sai ka dar ki pai ba bar kunju ki parok ki jongi ki bala yalam teng ka kanam ki por menswa di ba pandap bar wi wi da bat ni simru ni kabu ani ka por ban paken mau ya ka arku fratre u banai bralet jom benai March khat pratrik jom benai March nakaliang juba pendap ila pau ba ilong ibo koloi ban banyak keren dia sok lada ma ko ba Adelbert mo bat ka tim ko jongi ilong ibo koloi tikani ka de ka khobor ko basutrat bat nakaliang jongi namba ni press media ni pha ni khobor bangi ni sutrat ni dokumen kata di ka thong ko ba ka khantin ko ong ba suk ki bo penesuk na bang inyo man poi pat sa ta thong ko ba lapan khai ka khanam naru ko por ka ba ni soto ba ka khanam ko compare na prank way pat ki political party de mat kada ngim ko bar compromise la kadai hapo layeng lasan ani kadai ki issue ko bang ide ban ya karan po ka floor jong ka assembly ani hanon ki panta ti kanir ore khobor lamba jompi ang iskam bai ba panda pin soto nomor ba kat bang inang ile para mangi kalong ba nginang pentrot daladi dadi ha ka ba ngiru inang kecing angdot bang inang penkhan nang sakmat khamtam ka election jong mau rekening ka khamat ba ngiru ngila syem ka rai ba ngin haban ya sakmat ba sa kendiat sing ini ban penmana yaki candidate kiban yele hani ka election by election jong mau rekening pi banduk syai mo mana kaliang jong kadika situation demand Rai ngam pat ju mulien hi ladie lani ban hikai ladie ban ko bor man raha bor lani man raha ta ka position ban no yalam le namar ka situation compel ni haban poy ni ka stage ba ni haban yalam hi daladi mo ya khana ti bar ju ko pon re sibun ba ki jing terwa la karena ka syuki la karena ka pisa rai ni ma ban pen bot ki issue Lero tak nongrim ko ba ngaskem ba ni scam lang ko mangilong ko ni ko kiparano yala jong ka new officer beres juga khnam pat nang nir ngidon kejing temu ba nang la mania chmat bar ko ba syu pansai no ya ke ka ba kejing terwa jing ba pendap madi ba pendap ba complain ni spo ICI tika ko ka ICI ko ka kentui ba pendap ba neither resolve amicably neither go to the court of law tika bol ka dei hai mo bat ilapan pau po khat pratrik pengor bailong ibakloi ladangar malong bakloi ti kathong hi gale kari kata ka jingsuk hi ngi kwa baro nomor khamtam ngi ka jing jing jenjar ka jing stom ngi babun ba ki issue kabron hakamat do
jong state khamtam sakhindet banai ngin sadap san pusnam ti kadi ki ka khubor ka bangir ngi ai ka jero iba pandap ni sengotonat ni sokomen buat ngiru ni bu hakamat dengi lang baro bani penpau ra basai bangiru ngi logi bakloi bani kloi ru baneso ti henry ka bol kadi haki kumba maki ide ki ba complain yang ispo ka isi regarding kelima fee kebede berkaan and all as of right now bin kembangala batai menene itu statement as of right now the status kolong ba election commission of India on record nahi ha record jong election commission of India ba idubot ide president jong khanam kan mo te minta kolong bumi iba pendapat de it seems long and so you have the complaint the election commission of India ko fi don gini ki internal disputes jong fi to solve amicably both parties leni let cheka competent court of law dai te ilalet elected cheka high court ne ile cheka high court kada kala ila ka high court lu kala panjubab na ka election commission of India te ka election commission of India kalong yang wang mudani hangne kala ong dia kumjo satu amicably or go to competent court of law katai even hado bahar at the stage ba ngilai cheka alibia cheka division bench ru afal de ru appeal again ni at go jo hi ke response ma te habakut ka shong hangi ke ni either we will solve it amicably and since iba pendap me mo iba complain I don't issue umtate he can come forward and let's try to settle it amicably mo kumbala ang election commission of India. Kalau ngomong the situation right now kalau on record every haka ECI the president itu betul. Hang ni mentang idong MLA he represent 100% of the party. Tela da ubarit penta merge no ya ka khnam batno ka khnam will just disappear. Ka khnam kam don siu ka basuk bhai barit menta bante kata ka step ban merge ka khnam ban lik no sebagai parti ja ka thai no kan. Hindri bai I namar bang idan kam ya khnam idan kam ya parti kawan yang hakaju panong rim bang nungklek karena panong rim ban penki empat ya gajak penduduk kun new trip national awakening movement ke ban pendu do lara ibarit ikliap kalakut kata kalau saya kira kum ta mo hindri was pana kalau ibarit idan kata kam sim bili I assembly yang turu serious issue marwai te nak kata miele ban bat yan bat khnam be ndebe merge no